Ongi etorri danoi, gaur Ibaizabal BHI poesia emanaldia antolatu du hainbat hizkuntzatan auzoko kultura astearen barruan. Ondoren, ikasle bakoitzak olerki bat errezitatuko du. Auzoa saretzen, emozioa eta artea partekatuko ditugu, eta olerki bat eta lore bat oparituko dizkiezu. Bienvenidos a todos y a todas. El IES Ibaizabal organiza este recital de poesía en varios idiomas en el marco de la Semana Cultural del Barrio. A continuación, cada alumno recitará un poema. Conectando el barrio, compartimos emoción y arte y os regalamos un poema y una flor. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás. Como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza en la colina y nada más. Verde, que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar y el caballo a la montaña. Eres como la suave brisa de una limpia mañana. Eres como una flor brotando en mi corazón. Muchas gracias. Batak ez du bestea kentzen. Batak ez du bestea kentzen. Ez hitze batek beste bat, ez ardoak tristura, ez hitzek astura, ez denborak mina. Batak ez du bestea kentzen. Ez lorturak armestua, ez ikasiak utz egitea, ez arrakastak larridura. Batak ez du bestea kentzen. Ez liburuek gozea, ez urak egarri gabezia, ez niregeak zurea. Olerki hau idatzi nuen aitarekin haserren nengoen garai batean, eta zen proiektu bat klasean olerki bat egin behar genuela. Orduan aprobetxatu nuen hori, olerki baten bitartez konpondu ahal izateko, bai. Orduan, ez nion izen buruak baina jarri diot gaur goizean hemen jartzeko, aita eta ni eta aita. Bai, irakurriko dizuet. Goizean dator aita neu esnatzen, baina askotan ezin noetik atera. Zukaldera joan eta han gaude batera. Gosaria amaitu eta bagoaz behera. Bizikleta hartu, ikastolara, karrera. Agurtu eta musu ematen dit gainera. Lana amaitzean badu bilera. Baina beti egongo gara batera. Autistic Miss Jones wasn't looking quite right. Her eyelight looked wrong. Her dress seemed to die. What shall we do to make her die right? Give her some tuna and she will be alright. You ask? Why? That doesn't make sense. Give teacher apples or chocolate recipe. To teacher me tuna and I will tell you why. And she will think you are sweater than blueberry pie. Tuna is sucks to the vitamin C, which helps with her bone health and peace of mind. It lowers the blood pressure, hence reduces stress. Which means Behiagak azokara eraman ninduen. Han txito bat erosi zidan. Txitoa kartoizko kutxa batean zetorren. Amak nire eskuetan jarri zuen kutxa. Seti dezaken nire eskua horretan txitoaren hanka txikiak. Liburu horixe da kartoizko kutxa bat barruan zerbait bizi duen.